Reka twongere tubasuhuze kandi tubahe ikaze bakunzi bacu ba Deep News TV, twizere ko mumeze neza cyane mu bice byose muherereyemo bigiye bitandukanye. Mu nkundirere tugaruke kuri aya makuru akomeje kugenda agarukwaho n'ibitangazamakuru bigiye bitandukanye. N'ubundi tugiye kugaruka kuri iyi ntambara irimo irahuza Israel, Amerika ndetse na Iran. Kuri ubu ngubu amakuru ari nuko Israel yemeje ko yishe umuyobozi w'inama y'umutekano ya Iran. Turaza kugenda turebera hamwe kuko Israel ari icyo bagiye itangaza, kuko urebye nk'ubutumwa yatambukije ku rubuga rwa X rwahoze rwitwa Twitter, yabyishimiye ku rwego rwo hejuru. Turaza kugenda turebera hamwe ese yamwiciye ahagana hehe. Ibyo rero byose nibyo tuje kugenda tubasobanurira muri aya makuru yacu twabateguriye. Turanababwira kandi ko Perezida Donald Trump wa Leta Zunze za Amerika kuri ubu yamaze gusibuka urugendo rwe rujya mu gihugu cy'Ubushinwa. Amakuru ahari ngo ni ukubera intambara ya Iran, gusa hari n'abandi bavuga ko impamvu Perezida Donald Trump yanze kwitabira runo butumire bwa Perezida w'Ubushinwa ngo ari uko afite impungenge z'uko Perezida w'Ubushinwa abogamiye kuri Iran cyangwa arimo aratera inkunga kuri Iran. Amakuru rero yose twabateguriye turaje tugende turebera hamwe byinshi mu bikubiye muri aya makuru twabashije kuba twabategurira. Mwebwe mureba ahantu handitse ijambo subscribe kugira ngo dukomeze tugende tubana muri aya makuru twabateguriye. Kwa Minisitiri w'Ingabo wa Israel Katz yatangaje ko umunyamabanga w'inama y'umutekano ya Iran Ali Larijani yiciwe mu gitero cyagabwe i Tehran mu ijoro ryakeye. Uyu minisitiri kandi wa Israel yanasobanuye ko umuyobozi w'umutwe wa Basiji ushamikiye kuri leta ya Iran Goromareza Soleimani nawe yiciwe muri iki gitero. Yagize ati Larijani n'umuyobozi wa Basiji bishwe mu ijoro basanga ikuzimu umuyobozi wa gahunda y'abicanyi Khamenei n'abandi bo mu ihuriro ry'abagizi ba nabi. Igisirikare cya Israel ADF cyemeje ko cyiciye Larijani mu gitero kidahusha cyashingiye ku makuru y'urwego rw'ubutasi ubwo yari mu mujyi wa Tehran. Yishimangira ko muri iki gihe yakoraga nk'umuyobozi wa Iran. Konti ya Larijani ku rubuga rwe rwa X yakomeje gukora na nyuma yo kumubika mu masaha 5 z'amanywa zo kuri uyu wa 17 Werurwe 2025. Yanyuzeho ubutumwa buha icyubahiro abasirikare bapfiriye mu bwato bw'intambara bwa Idris Dena bwarashweho na Amerika. Ubutumwa kandi bugira buti bazahora ku mutima wa Iran kandi urupfu rwabo ruzakomeza umusingi w'ingabo z'igihugu mu myaka izaza. Ndasaba Imana ishobora byose guha aba bayihowe imyanya yo ku rwego rwo hejuru. Leta ya Iran kandi ntihakana cyangwa ngo yemeze niba koko Larijani yiciwe mu gitero cy'ingabo za Israel. Ibinyamakuru byegamiye kuri leta nabyo ntacyo birigera bitangaza. Perezida wa Iran kandi yagize Larijani umunyamabanga w'inama y'umutekano muri Kanama 2025 n'inshingano yabangikanyaga niyo guhagararira umuyobozi w'ikirenga muri iyi nama kuva mu mwaka wa 2005 kugeza mu mwaka wa 2007. Larijani yabaye umuyobozi w'itsinda rya Iran ryari mu biganiro ku ikoreshwa ry'ingufu za nuclear kuva mu mwaka wa 2008 kugeza mu mwaka wa 2020. Abaperezida w'inteko ishinga amategeko kuva intambara ya Amerika na Israel na Iran yatangira tariki 28 Gashyantare 2026, Ali Hossein Khamenei wari umuyobozi w'ikirenga akicwa. Larijani niwe washize imbaraga mu kwibasira impande bahanganye yifashishije imbuga nkoranyambaga. Naho kandi Perezida Donald Trump wa Leta Zunze za Amerika yasubitse urugendo rujya mu Bushinwa kubera intambara ya Iran. Perezida wa Amerika Donald Trump yatangaje ko basabye ko uruzinduko yagombaga kugirira mu Bushinwa muri Werurwe rwimurirwa inyuma y'ukwezi kubera intambara iri kurwanirwa muri Iran. Trump yabibwiye abanyamakuru kuri uyu wa 16 Werurwe
Werurwe 2026 ahamya ko agomba kuba aboneka kugira ngo akurikirane intambara bari kurwara muri Iran. Ati twasabye ko twabyigize inyuma nk'ukwezi. Inama ihuza perezida w'Ubushinwa iteganyijwe hagati ya 31 Werurwe cyangwa tariki 2 Mata 2026. Baherukaga kugirana ibiganiro imbona nkubone mu Kwakira 2025. Ambasade y'Ubushinwa muri Amerika yabwiye BBC ko yabonye aya makuru yerekeye inama ariko ntacyo yayavugaho. Intambara ya Amerika na Iran yatumye byinshi bihinduka ku isi birimo n'ubucuruzi bw'ibikomoka kuri peteroli bwahungabanyije kubera inzira ya Hormuz yafunzwe. Inzego zinyuranye za Amerika zemeje ko gusubika inama bidafite aho bihuriye n'uko Ubushinwa bwabo butanga bufasha kuri Iran cyangwa hari izindi ngingo z'ubucuruzi batumvikanyeho, ahubwo bigoye ko perezida yajya hanze mu bihe nk'ibi bigoye igihugu cyabo kirimo kandi kiri mu ntambara ya Iran, aho abarimo barafatanya n'igihugu cya Israel. Reba hano handitse ijambo subscribe kugira ngo tujye tubana muri aya makuru tuba twabateguriye hano kuri Deep News TV. Ikindi kandi mujye muduha n'ibitekerezo byanyu, igishima ikitugira inama y'ibyo tugomba guhindura mu makuru ndetse n'ibiganiro tugenda dutambutsa hano kuri Deep News TV. Mukomeze mugire ibihe byiza.